Kompliment neće škoditi, mada dama treba da ga prima, a ne da ga daje. Ostanite uz nas, evo ga Topshop i nemoj da se smeješ. Ko se navodi pretresom su bile obuhvaćene ponovo. Malo me pojebo idiot, izvinjavam se. Gledate Dnevnik Nove TV. Večera su s vama Marija Miholjek i Saša Kopljar. Dobar večer, poštovani gledatelji. Dobar večer. Nakon 6 dana potrage pronađena je olupina ceste na Velebitu. Na sreću nitko nije preživio. U akciji traženja tijekom pronalaska olupine dogodila se... A Bela kuća sinoć je saopštila da je odbijen zahtev Kine da američki predsjednik Barack Obama otkaže najavljeni sastanak sa tibetanskim duhovnim vođom Dalaj Lamom. Koliko jedna opština, to ne važi samo za prenos, nego uopšte misli, brine o poljoprivredi jeste visina agrarnog budžeta. Koliki je vaš agrarni budžet? Da. 14-15 miliona, zavisi, prosto njega povećamo iz godine u godinu. Draganče, isključuj muziku! Draganče, ne taknem te na drškut metle. Ometnem vas na drškut. Mogu da sedim. Pa raširila sam noge. Čija to možemo pogledati na našem sajtu puzzlegroup.org ili putem YouTube kanala ili na fan stranici. Ovakve mlade dobro ne primamo baš toliko, eto i to se dešava u Novom Sadu. Igra u nedelju u 20 časova u sportskoj dvorani Mladost, košarkaši Prijedora ugostiće lidera na tabeli, ekipu Radivoja Koraća. Ova utakmica je derbi kola između prve dvije ekipe na tabeli i za Prijedorčane je od izuzetne. Istraživanje je provedeno na uzorku od 500 građana u Banja Luci, Trebinju, Bijeljini i Istočnom Sarajevu, Zvorniku, Doboju i Prijedoru, rekao je direktor za razvoj Centra civilnih inicijativa Igor Stojanović. On je na konferenciji za novinare u Banja Luci precizirao da će... Najavljuje Halo Pink. Od danas počinje sa radom novi telefonski servis 041 333 041, ja se izvinjavam. Dobro jutro i dobrodošli u školski sat. Danas ćemo prvih 35 minuta našeg druženja posvetiti jednom od najvažnijih elemenata na zemlji, kisiku. Bez njega ne... Vranjske ulice prekrivene su snegom iako su službe za raščišćavanje na terenu sa kompletnom mehanizacijom. Vranjski putari objašnjavaju da sneg neprekidno pada preko 30 sati, pa je raščišćavanje otežano i usporeno. Prema posljednjim informacijama do kojih je televizija 017 došla u Vranjskoj meteorološkoj stanici, visina snežnog pokrivača iznosi... Strašno. Šta gledaš kako je? Pleme. Vranjske ulice prekrivene su snegom. Evo, vratili smo se u studio. Dragi gledalci, nemojte da se iznenadite. Marko Arsić, moj cenjeni kolega, je otišao malo da odmori, a pored mene u studiju je vrhunski stručnjak za sport, kolega Vladimir Okanović. A inače, pošto je nedelja dan za sport, svake nedelje će u okviru ovih pola sata pričat ćemo o sportu na potpuno drugačiji način. Naravno zanimljiviji, nećemo se opterećivati statistikama i brojkama. Apsolutno tako, slažem se. Izvoli, Vlad. Dobro jutro od mene. Tijana je lepo svoj... Pa je moguće, Vlad. Pa to sam ja. Tijana? Ne, vi ste Ivan. Ja sam Ivan. Ivana lepo sve objasnila, a od ranog jutra... Nastavit ćemo, Vlado, šta si nam doneo sve u emisiju danas? Šta ćemo sve gledati? Gledat ćemo... Imamo sport na mnogo lepši, veseliji način, jel tako? Apsolutno. Imaćemo i ekskluzivni intervju. Vladimira Volkova. Evo da vidimo šta su nam sportisti pripremili. Moto projekta je Od sveta pravimo bolje mesto za život, piksel po piksel. Milan Raonić, televizija Pink.
Es un milagro. Mi pun kurac bre ovdje. Tokom našeg svitanja bit će lepih i zanimljivih priča iz isto tako naše lepe zemlje. Nikad nismo ni svesni koliko smo lepi, koliko su nam ljudi vredni i talentovani, a evo sad stiže potvrda i jedna priča iz Čačka. Mi pun kurac bre ovdje. U toku akcija Ministarstva unutrašnjih poslova pod nazivom Sahrani sebe, a ne alkohol. Sahrani alkohol, a ne sebe. Prvi deo kampanje koji traje do 30. novembra. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Inđija. Hvala vam na pažnji i ostanite dalje uz naš program. Znate, poštovani gledalci, u selima naše opštine postoje ogranci Narodne biblioteke Jovo Popović iz Kikinde. Najbrojniji članovi seoskih biblioteka su učenici osnovnih škola iz tih pičke materne. Bićemo kratki. Mina i Marko. Bićemo kratki. Mina i Marko. Kada je reč o manekenstvu, u poslednje vreme u novinama sve češće možemo da čitamo, konkretno u presu, čitamo o elitnoj prostituciji. I to su vrlo onako, to je jedna tema koja se uglavnom vezuje za devojke sa estrade, za devojke iz sveta manekenstva. Ti si mlada. Na koji način savjetuješ svim mladim devojkama koje se bave tim poslom da negde oslušnu i da obrate pažnju na tu opasnost koja vreba očigledno, a to je elitna prostitucija. Kako da se izdvoje iz takvog kruga društva? Kako da prepoznaju te ljude koji pokušavaju da ih recimo uvuku u to? Pa da, to jedino vi odlučite sami sebi. Naprimer, ako ste u nekom restoranu ili ako vam neko pošalje piće, naravno ne treba da primite to piće, jer zna se šta sledi ako primite piće, vi ga primate. U svoje društvo. Tako je, i on bi želao nešto više, a pošto je dosta stariji od vas, zna se, svi znaju šta bi želeo od vas. Dobro, hvala ti mnogo. Nadam se da su mlade devojke imale i uzele nešto u obzir od ovoga što si nam rekla, a pogotovo za ovo poslednje. Hvala.